Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i danas radimo još jedan tutorial klavijature za početnike, a to je, da kažemo, akordi, augmented akordi ili ti plus 5 akordi. Ili vidjet ćete samo, kada negdje skidate pesmu, piše AUG, znači skraćenica za augmented. Augmented znači proširen, znači onaj koji u svojoj vrednosti negdje proširio se. Da kažemo akord, ovako prelazimo odmah, znači prvo krećemo, znači to su dur akordi, samo im je povišena kvinta. Naprimjer, evo dajemo prost primjer C dur, znači samo povisite peti ton za polustepen i dobili ste augmented akord ili ti plus peticu. Krećemo odmah, znači idemo u redu. Krećemo od C dura, znači C dur, ako ide, znači C augmentativni je C, E, gis. I još jedno, C, E, gis, znači to je C plus 5. Prelazimo na sljedeći akord, to je znači D plus 5 ili D augmentativ. Kod njega imamo znači sljedeće tonove. D, fis, ais. D, fis, ais. Još jednom ću reći, ovo je normalan D dur, samo povisite znači kvintu ili ti peti ton tog akorda za polustepen i dobijate augmentativni akord ili plus 5 akord. Sljedeći je, znači, idemo E plus 5. Njegovi tonovi su, znači, E, gis, C. E, gis, C. Znači, E plus 5 ili ti augmentativni na E akord. Sljedeći je F plus 5. F plus 5, sljedeći tonovi, znači F, A, cis. I još jedno. F, A, cis. To je, znači, augmentativni akord. Plus 5, F. Prelazimo na sljedeći akord, to je F. G. G augmentativni plus 5, izvinjavam se još jednom. Znači, G augmentativni ili ti plus 5, znači sljedeći tonovi. G, H, dis. Još jednom. G, H, dis. Znači, to je G plus 5. Prelazimo na sljedeći akord, to je A plus 5 ili ti A augmentativni. Njegovi tonovi su sljedeći. A, cis, F. Još jednom. A, cis, F. Prelazimo na sljedeći, to je H augmentativni i on se svira ovako. Znači njegovi sljedeći tonovi su H, dis, G. I još jedno. H, dis, G. To je augmentativni. Ili ti plus 5, H plus 5. Znači ako imamo normalnog dura, H dura, povisimo samo znači kvintu za polustepen i dobijemo augmentativni. Prelazimo na sljedeći akord, to je cis ili ti des, znači sveno, idemo, ajde kažemo des. Des dur, znači svirate normalno, samo povisite njegovu peticu za polustepen i dobijate augmentativni akord ili ti plus 5. Znači njegovi sljedeći tonovi su des, F, A. Des, F, A. Prelazimo na sljedeći akord, a to je S augmentativni. Njegovi tonovi su sljedeći. S, G, H. S, G, H. I dobili ste augmentativni ili ti plus 5 S dur. Prelazimo na sljedeći, to je ges augmentativni. Ovako, njegovi tonovi su sljedeći, ovako se svira. Znači, ges augmentativni ili ges plus 5, njegovi tonovi su sljedeći. Ges, B, D. Ges, B, D. Prelazimo na sljedeći augmentativni akord, to je As plus 5 ili ti augmentativni. Njegovi tonovi su sljedeći. As, C, E.
I još jednom. As, C, E. Znači as plus 5 ili ti argumentativni. I posljednji je B argumentativno ili ti ais. Znači nećete pogrešiti. Ovako. Ili ti hes. Sljedeći tonovi su, znači, kod ovog plus petice, B, D, ges. B, D, ges. I posljednji put, B, D, ges. I to je, znači, argumentativni. Još jednom napominjem, znači, od, dajem prostoga dura, ovo je, na primjer, B dur, povisite samo kvintu za polustepen, znači to je plus 5, znači peti ton plus 5, znači za polustepen, to je argumentativno, da vidite. To je to, znači. Ništa, hvala, ćao.